Yengbiribu Punopu Sarasunda Saramna, say your Agenda Manipura, Taramnok Sare. Nase Agenda Manipura Kanagadabu topic say 7 central pay beyond state limit. State na Pibangambagi, 7 central pay, 14 Finance Commissioner recommendation, Tokiba, Dugumba, 7 central pay, say state na Husik Ladiba, financial status da Pibangambagi, Namkaigi, Mapan the land Kibra, have you wapam Dulakpani, Lunan Master Kanatanaba, Lankan Biriba Gay Sing Day. I get it to Pambiri El Purujit, General Secretary, Manipur Government Services Federation, Oza Purujit Putaram Luxury, Oza Puruji, Oida, Lankan Biribashina, Sanatomba, Nicto Kogum Sanatomba, editor Manipur Mele, Tamu Sanatom, Ram Luxury, yet a Tanapam, the Hareshwar Goswami, spokesperson, Manipur Pradesh Congress Committee, Tamu Hareshwar Goswami Ram Luxury. I had Laxabase, Kanota Laxage, Oza Purujit Laxage, Madudi, demand would almost same. Asagi JSC Joint Administrative Council M2 and MZO aduga khoi Manipur Government Services Federation ki demand almost same ni habadi men demand 7 central pay ni yes JSC ko inati asagi 22 charter of point demand yauri madugi marakta su men on lady 7 pay dune jamaroina hojik ngarang khoi gi nan khoi Chief Minister Honorable Chief Minister na JSC ki site di 20 kanone khoi ceasefire strike resume tawre tawrabo matungda Sejwak say Handok Pio, Aduga, in case Monday onwards, the gate Tabak Toba, Hubitragadi, Atowa Topa workers sing, Sanaba, Sanaba, Tabak, Hagata workers sing the Ekanda, Tabak Ton, getting high wapum say, Maswai say, Yam Apilon of Vibra, Natragana, Kario in a Lobi or Diana. Masi Gamena, Upama Therapy ways and means Hitare, Upama as a implementation, Hagata is weapon moina. Kurai mo in sinner pun hana nobosuye, but this will not be practicable. Madu sataba suye aro to put money. At the out can was sudden set up amada hecta those who retire from the service to re-engage the Wokopai Besina. Madu Tabakuna Moxie walk out of have possibilities to the polite. It will be more better to have a very good negotiation with the striking employees or striking organizations, and we have to sit together and to settle the situation carefully. I will possible. Aduna Masi, Atoto states in the Linariba, Atoto states in the 7 pay, implement a will Mayam Sing Si, Makoi Gida, like give a potty. I'm the president about the Pitman Committee, Shemokopa, within 3 months, the short period of duration, the Yam to Lucian giving Atani. Whereas Manipur, it was established, it was formed in the year 2016, December 14, the same given neighbor. It took more than around 2 years to Kadoreva. Sagum Magi Poche, lengthy, plenty of time, Loki Bagi Poche, Masian productive way the Aduna Masina. Employees, teachers, workers, pensioners, couldn't imagine the Quaran Koshaunaba and anxiety but create or Nobagi, Masaksu or Paduna, Masiki dependence, pain over Mayama, Kogi, Hanaki government, and government, Madu, heightened or no Hena Wakala, no Masam or Kaduriba. I don't know Masi as far as a BJP rule, Toriba government, Chikijo, vision document 8.5 kids are for Kogi. Vision document ke item nu yaw na lagi bani mas 7 page extend da gani p can implement da gani for the workers employees do high bani chimo mayam dai kre ado akoina so we expected a lot from this present government high pochi am immediately implement da kan ya da hana letna ki ba han ba cabinet meeting da dum koi pass da gani high bani chimo yaw ki bani but this has been forgotten everything matu kau thok ki ma leire adu ki potu dai koi sing che yam na pen da lei adu bo han mak Aquina strikes it already and a high Matang Sida, and 27 days Hogani to Germany. I told Poto 26 Secretary to Shemna intimation period Tarukta, Handakitarik Tarechida, she market like Tarechi Puntama to Unarasi and Haripataki, Aquina, Tarik Tarutaki, Tawani Toromadu, left Hoki whenever. They Pagamadu, Kitam postponed to 1 year at the gate. What is another? The commitment was given by the Honorable Chief Minister. It's in the beginning. Ado matam dumadi kita highway no matam dumadi yam thuna ed RLS in highway ed RLS in highway the ed RLS highway si ed RLS highway gi koi meaning se interpretation je koi bhab ta jadreba khoi ding an highway si tham phajalo po je khoi ding an highway ji ga ta thu ibrai bu potu la ka doriba adu na ne koi na adu na maram ora ga na koi na executive council executive meeting da khana raga
ꯑꯦꯁ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯖꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯋꯤ ꯍꯦভ ꯑꯦ ꯕꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯐꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯂꯛꯇꯦꯟꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯇꯧꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯁꯤꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯛꯄ ꯍꯤꯁꯥꯞ ꯀꯤꯇꯥꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ it will be more better to have the negotiation or ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯟꯁꯤꯃ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯇꯧꯔꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤ ꯍꯧꯔꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ 31 ꯃꯥꯔꯆꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯒꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖ ꯋꯥꯔꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯖꯦꯁꯤꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ 7 ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯔꯦꯁꯋꯔ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ 22 ꯃꯥꯔꯆꯇꯒꯤ ꯔꯤꯖꯨꯝ ꯁꯦꯖ ꯋꯥꯔꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤ ꯖꯦꯁꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯤ ꯔꯤꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 23 ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯒꯤ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄ꯭रेस कन्फ्रेंस अमगी थ्रुदा सीज वर्क स्ट्राइक से हंदो हंदोपु हाइबे वफमदुनी अदुगा मरुओइना स्टेट की हुजिक लेरिबा फाइनेंशियल स्टेटस से याम फतब तंजादुनी अदुना कोई पीनिंग दब नते पीगनी अदुगा इन केस मंडे ऑनवर्ड्स तकी थबक हंजलक्तब तारगदी सीज वर्क स्ट्राइक तु तोक्थोगा थबक हंजनब तारगदी मसे अतो अतोपा वर्कर्स सिंग करिसिंग तोरकांदा सरकार की ओरिबा थबक डिपार्टमेंट की फाइल सिंग से लेमन दननबा वर्कर्स सिंग एंगेज तौर थबक सुनि हाइबगी मतांग अमा लाखसे यस 22 मार्च की 22 की स्ट्राइक रिज्यूम तौखिबनी 23 प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरपनी सोइसे कमाई होबी पॉलिटिकली सोइसे कमाई होबी यस कितंग अपील दो कितंग के हैनी फॉर एग्जांपल अखोगी थबक थंजलो नत्रगदी अखोई मी अतोपनी नि का हाइबसे कितंग तबथब याबजाला नत्रग मसे अपील होनो उबिब्रा नत्र कमाई उबिगेशन मसे थोइदोंना अपील लोइना उजदे मसे थ्रेट लोइना हाइबदि हाना रिटायर तौग्रबा मीसिंगदुबु अमुक कौरगा थबक सुहंदी गाइसे कंट्राडिक्ट तौयदि हाना एंगेजमेंट तौरोय गाना हाना अखोय अनु हाना गी एम्प्लॉयीसिंग एंगेज तौरोय गा हाइबा पोचु दुम ममांगदा अखोय दुम थेंगनगरे नैनबदु यावग्रे एम्प्लॉयी हाना रिटायर तौबसिंग एंगेज तौरोयन हुजिंगना अमुक मतंग मतम लाकांजिदना अमुक तौरनी गा हाइरपा तौदारगसु से स्ट्राइक सी लाइक फदना मतम से नुइ मंगा तरानी तौरगा तोखरेन खलसे मोय नुमित मंगा तरानी ऑफिस कारमगा अदुम अमु हंदुरी बराबा मसिदैदा रिटायर एम्प्लॉयी सिंगनसु आई पंगा यारकनेन थाजदे अदुगा मसिगी पोसे तौहुम थोक्तबा मसिगी पोट अमने नाइ थमजै मरमदि हागी पोसे हानसु मवांगदा अखोगी थंबिगिबदुनी विजन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यावग्र पोट अमने विजन डॉक्यूमेंट यावग्र पोतुबु भोट नमांगदना मंगांगनी भोट मतुंगदना मंगांगनी होय मचा मुसु सोइदोक सोइजिनदुना अमनी फजना मयक सेंगना यावरो पोतुबु तौरोय गा हारपसिमदि मसि याम लाइबक थीबनेन थमजगे अनीसुबदा अमना सेल लेती है सेल लेती है गवर्नमेंट से फेल होइरे से ताए हाइबदि सेल लेती है एडमिट तौरे ओपनली सेल लेती 7 पे पीबंग अमोय 2010 दा 6 पे कमीशन की लाकम मतम सिदा आई मति अमतंग आई थमजगे को याम 10 ना कमिटी से बीके चतुर्वेदी को नुपा अमना 2000 अखोगी 6 की पे कमी 2006 सॉरी 6 पे कमीशन से सिगी कमिटी में हान सेमेबा अखोई 6 पे कमीशन से सेमगद्रा सेमोइद्रा हैना मदुदा माना याम कन्ना केनो पीगी ऑब्जेक्ट तौगिएबो कमिटी सेमम थोक्तेना मदुदा मतमदुगी भारत की प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ना करी हागिगेदा वी हैव डिसाइडेड दिस the last pay commission was set up in 1994 the time has come for new commission we are preparing for it sigum be stand je भारत की प्राइम मिनिस्टर हमना लो वे से हमना अखोई मथौ ताई हाइजैबा हाइबदि हाइरिबा बीके चतुर्वेदी ना हाइबदा माना कमिटी से हाना
commission si hana semgatra semoidra habagi committee gi report seida masi sembase matam chade maramdi waste bill na singba kai gumba mayam ama legibani na madugi financial crunch lakpa yai ga na tawdana khotana madu tawnar matungda adugi awabadu koktri haina taw matam seida prime minister mana bharat ke adugi stand je chapchana lawga tawgi lawgi prime minister na lawri bi stand je masi lawdana central kano sing si employee sing si enjoy tawra matungda manipur gi oina su masi implement tawasi if I am not mistaken April gi tang 2010 dagi masi matam dugi akhoi Congress led government like matam da masi Manipur da su implement tawgi partly tawba du tawba kona si tawtok tawsin duna adjustment duna moraga tawgi pot amane sigi pot si da matang gi da thamjaningi si hujik si paisa leite a da su hujik Congress na pan bor menen khalase ba Congress na center da pan to ni hekta haidu jani masi haikta haijan bi jani hujik te a da su BJP na pale si da su BJP na pale aduga kari gi da makta paisa leite khote Tripura da na kamai tong paisa leiba pramane ko adugi mathakta amana marak sidai sigi problem se state ama center da leba employee sing na tolop si wang na piraga state leba na name na leba se dukan de center gi dukan haiba ma state gi dukan haiba hangdi chenga wai leba koi chamana na lei employee khakta na te mayam na di koi na sum social media da uganda employee khakta gi wa oina uiba haiba ga thengnaiba natte sini effect la ka dui mayam si gari thoriba mayam thabak suriba mayam khudum oina central pay phangba mi amana magena thabak subagi labor ma mayumda sinna matamda ma lupa changa irai line pingami khoi state ki lupa chani dian pingamaro adu gadi masina ikhoina samain tawdana all walks of life vegetable vendor dagi hauraga rickshaw puller dagi hauraga khudimmak walk khudimmakta gari chelwa singi bhara kari kara se hauraga sidi chap manaba podamada masi employee gi 7 pay implement of the by besina masigi effect loinamakta lae akhoi mayam na di employee khaktang nungai bagi employee khakti wa nate employee amagi yumda employee lak amuk leire lor si mi manga tare kum su lak kadui jarang madu yam re masi lak kadui indirectly lak su yang re aduna masigi matang da matam da ai location kanda akhoi gi dukan da kaida to area sing da masi loina bak chalai re kadui ai location da point number ai amtang ai round da amathang round ma sigi masang tang na phok ki sai da waru biat West Bengal, Bihar, Odisha, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram government na matam sida wagi matam je sida center na kairumba sigi page lokthokta de lokthokting ngai da khoi myam tana bi moi ka high ba lai greb already adu su high de adu su yeng de bor maya de ka lokthoi edu ka mayam ge ta mathung kaino karano mayam do sweng yeng de ne ta swain to pot che masidi yamna kupthana lewak se ngak ta wa nga ki tin da bot phanga ga loire na lewak ngak pagi khungak tu ne nai thamjage ahambada Sanatomba ati panel sing sina thambirak po phum sing ta kai supplementary pending ba aduma thambabi yagani adu ai mai kai dagi nan Friday numit ki press conference hai ki base ngasai present financial status of state is not suitable to pay out 7 central pay aduga menuna just come to end your season strike and resume the work by Monday onwards haibani in case if you do not end this season strike then we are going to engage worker to complete the pending file in the department haibani tamu kamai ubi mase how do you take adum di order the one haitare mi engage the why duma sunga ki employee sing du mind wakal du hong na ba na sum makal tactics haitare ne warda khal makal gi tactics sin ba du gumane center da gi paisa la aga paisa pi ni ha wakal du mati ai di center si madu gi generosity do uji yeng si Andhra Pradesh TDP adigi Telangana na ga moi session kai kem na te financial support to center dei phang tab adna center si haina ji ki ga Hareshwar Goswami haiba mamangi ad commit to ba du nga I kai do madu na makhalama thamgraga hujiki sima center degi paisa haiduma I di masigi kitang ai wakal kitang kana brain khale mamdi akuna top state sing do ure ise Andhra Pradesh to uriba Telangana sida uriba then tolo pikpa simdi masimadi noite di kodama have the rimster nurse samna 1+ phange ko la kam han phange nurse samna aduga somda jenims ta high rank doctor na below 1 lakh around 70 IT hedi nurse no model lising ni fu yang han phangam na sum basing si koi kaitare pay disparity khena ba hagadra sum bam yam ji nuai tamnya dum
kana nuai tu do ai na thabak su ai na chawriba then like su ai na heliba du na below lakh phange aduga parchum example am pi wani ko aduga mana high duty mana hek assign to bangamba nurse na 1+ phangdo ya sum mem si moi si sum ai na sum moi na sum ngang na ta ba adubu ai certain employee khada ai na hange ba noi pay si kramai to ke khoi demand je ko genuine demand ni adubu strike se moi hai na ko ki kari hai ta ki financial year se sidang ki federation na moi after march to ni ka hi stand je moi chot mane kitang lor ma di phaja gadam ni ka hai ba employee khasu yawi yawbudi moi marakta koi kitang adi financial year ji da thabuk show dragadi maduda lakadri problem mem do madu mem su yeng ji federation gi so du stand loriba then mai to nai government employees da noi demand se kamai to ya ko demand yam pame pam ga su kita moi su khanda ba yawi mam du madu loi no state ta kai da kai ka dor bina adu bu mi ngonda pini hair ga sum pek ta bani na saw ta amni adu government am gi khwai lu ba se tai na ti koi gi job creation ji ai khudam na bjp na chahim da karoni job create to ni har ga vote chu kai ni power pai ni ko ngamak ta ba khwai lu ba se thabak piba amusung madugi regular pay piba si kwai sarkar da kwai luri kok chik ba hitare aduna sugumba me false promise hitare nga sagi congress ki side tagi hariba duma me am ka haira ga vote ka khiba adu musi am yaw jani vote di adu tongni akon laga de dongni kai na ko adu bu huji taliba demand si di ai di maji jam genuine ba demand ni masi pidraga wa kai ka dori mina manipur ji lifestyle hitare am very costly ni angang like tambada ming chanbada uji private school lamda ming chanbada class 70 below around 20,000 mo change ming chanbada then madugi monthly anga ani pok hum pokpa then ngasagi uji ai makhara thabak tobada pecha pi bangam da ka hairi mem do adumasi tolop hengaran bai sim diam jenin dimani masi pinana ba hotno hai tare ne koi sarkar da Okay, oza Purujit maroina ain lakchaning ko se ani thok po se aina namdana ani thon jab dinate GAC Joint Administrative Council M2 and MGO am leire duga hojiki 7 central pay demand tawrise yes atopa GAC gi oina di atopa 22 sagi demand am su yauri duga menona ozai side ki se Manipur Government Service Federation gi side gi demand main demand se am khaktani haibagi wafum sima leire 7 central pay si khaktani aduga plus 31st March lore kanda karigum kharati khongjang kharati changjan gena plan di tawiri ain lakchaning in ani thok post number more kanda khongjang se demand se effective oi the fibam aduga sarkar na su khara tab the what by fibam du oi rabra su yes okay kan woni pochi akoina in depth knowledge man lobo mathau tariba adi who are the real workers who are the not real sufferer haibna chingba mayam leri ngarang na handa su kona meeting dawda municipal corporation municipal council ti lairiba state ti lairiba urban gi local bodies sing se masi sing ji employees sing suffer tawriba ade makhoi gi agreement tawna matung 6 pay pini haidna tawna gi ba adugi real implementation real payment ju tawidaba sagumba gi akhoi kenu sing si agree for any labor sing chi adu mati wange makoi pot ju thangjal kaduri ni ko adna masida akugi 6 pay gi people babu gi pochi na kai seng da yamna masida political will natraga akugi yam clarity ma yaw da ba transparent with the management masum lady ba adu asigu masing si yam masigi disparity masigi irregularity sing chi masi ko wipe out da masum thau tari adu ga when implementing the 7 pay masigi pochi live ni ana 7 pay gi pan label like the pochi question arise to the haibadi masi GST lai basi one nation one tax po lai ni and high masi ko equally distribute bagi economy na traga income na traga set ke earn to paisa sing si chamana yen gi khon bagi adu mayam sing lai pot ni na adagi whereas samen pay implementer ko hai basi na India gi Bharat gi kajin ko ya khudi mata loina cover to rai effect to rai ne trago pon ni madu simultaneously na traga ko gi coordinately madu ko gi chapchana ko state su implement do mathau tai whereas ko gi Andhra Pradesh kumba adagi Tamil Nadu kumba dasu makoina tawri es masi thuna koi tawdragadi masi corruption gi poche am no kala kado lai aduna masi gi am phajaba deliberation ma masi ko gi employees laborers in natraga workers mayam in the PBGM tangai phadi ga haim na chungu gi political mo gi finance minister na laweba lawra mandu puthok pada dum khudak ta dum ya thoki samaina ko gi political wisdom ma
मधुकी एबिलिटी मा कैपेबिलिटी मा मथौ ताई हाइबसिमा थमजगे अदुना पंगांगांबा क्रोर लिसिंग अमा चनी चंगनी नतर लिसिंग अमा चमरी चंगनी गायना हाइजिलगा मयामदा एदा धप तौरगा कनो whereas अखोई इंडिया गवर्नमेंट की 7 पे पिनन होनबदा how much amount of money was involved है मोय खंगदे हाइदि 5 lakhs of crores ने चंगी जे अदु मधु खतन फिगर आउट तबदा अदु where is the resource, where is the income, where is the asset नतर where is the budget का है किसु थिनगी बनती मोय पे कमिटी नगा पे कमीशन नगा लाइगे पोजे एसी पुतो की बनी पुतो फाइनेंस मिनिस्ट्री ना सेम ना साना तरगा अदुगा लोइना इंडिया गवर्नमेंट ना हेंगलै बे 7 पे की एक्स्ट्रा फाइनेंशियल इनकर तरगा बसिंग सिजु मोय की अखोगी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पीगनी कोकनी हाइबगी आई बसु लै इन रेस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स की मरुना पीरिबा अद एम्प्लॉयिंग जु अदुगी पोटु दसु अखोइना इंडिया गवर्नमेंट क्लेम द वे आई हाइवे आई मदुसिंग पोटु हजबक दौ द वाइ से वी आर वेरी मच सॉरी अखोय हम नाइतब पेन वे आवे गवर्नमेंट अखोइना तसिंगना when the change the government comes madu oh moje laga ko me praja mayam na employees me workers me oza mayam chingsi khara nungai ni khara chumna lakani haiba ki pot ama koina khalamba high expectation to below expectation na chat dum toro poje masi yamna phajada ba soina oigani aduna it will be it should be resolved at earliest haiba chimo thamdani okay tama hero so moruna 7 akoi 14 finance commission na 7 pe gi kano se ta hor posi 2016 स्वाइदगी हौरपसे मतमदुदि मणिपुर अखोई कांग्रेस सरकार ने नसाई तामोन थंबिखिबा यस उड़ीसा वेस्ट बेंगल अटोप टोप स्टेट सिंगदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेबा हाइताई नत्रगन रिसोर्सेस खरा हंदबा हाइताई सिगुम्बा स्टेट सिंग सिगी साइड तगी लाउरुसी करिगुम्बा अखोई फाइनेंस कमीशन 14 13 चुम लाकपा कांदा सिगी 6 पे 7 पे गे मतंग लाकपा खोप सिंजे लाउथोक्त्रिङेदा लाक्त्रिङेदा अखोई दान इन्फॉर्म तोबियो अखोई से मसिगुम्बा थेंगनबदा प्रॉब्लम खरदि लेग हाइबगी वाफम से ऑलरेडी हन लेखरमनी अद्वाइदसु कांग्रेस मतमदसु लाहुबजा नत्रगना कांग्रेस गवर्नमेंट लेरिङै एलिस यामद्रबदा चाही अमगुमदि फंगो माले स्वाइदा पिथोमदबसिसु फाइनेंशियल क्राइसिस सिंगदो मायोकनबनरा तमो कमाय थंबि सी मतंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सिगी कॉन्स्टिट्यूट तौबे यारे 7 पी की हैबसे मसी अखोई 25 सेप्टेम्बर 2013 दा अखोई मतमदगी फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ना मान अनाउंस तौबनी मसी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव तौरे ना अप्रूव तौरे सिगी से हाइबदी बीजेपी की सरकार लेंगाक से लात्रिङै दा मसे मयाम जे तार मतुंग यानी है जना मसे मसे द हाइबा पे कमीशन से मसी सेम यानी हाइबगी पोटे सेमे हाइबसी मसी द ऑलरेडी लाउथोम पोट अमने अदु लाउथो मतुंगदा अदुगी मतुंगसिदा अशोक कुमार माथुर न सिंगबा ते चेयरमैन मयाम मोय तौर मतुंगदा 2006 if I am not mistaken 2016 जून की तंग कुमापन वगैरह खले सिदा मसी की पोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कैबिनेट ने अप्रूव ऑलरेडी तौरबने हाई पोटे हेक्ता नोमदा निनीदा तौरप पोट नते 2013 दगी कई नैना दना तौर पोट अमने तौर कांदा ngसाइसु मयाम नाइबा ताबियो है पोटुदी गवर्नमेंट होंगगसु ऑन रिकॉर्ड्स दि लेरमगनी हाइजरिबा सी कनाना करी हाइप ले करी स्टेट मयाम ना हाइबी स्टेट मंगा तौना वेस्ट बेंगल ना बिहार ना उड़ीसा ना असम ना मणिपुर ना मेघालय ना मिजोरम ना हाइपदु मवालो डेटा दि हाइगदि खंद्रे कोजि पालिब सरकार सिना अदु ऑन रिकॉर्ड्स लेब ngakतनी हाइवे आर्टदी इंडिया जी यूनियन अमनी इंडिया दा लेरिबा मियोय सिंगे चमाना नुंगाइना बाहाइदुना अखोई पैसा याम लेति दना अखोई गी दना लेरिबे स्कीम जिंगजी तौरोय अरिबा जगह तौनिगा हाइबदी लेति हाइजरिबा इंडिया गे ओनी यूनिफॉर्म ओइना इंप्लीमेंट तौवेबा इंडिया की ओइना अदो बोइदि कैदोइ दमक्ता अखोई गी स्टेट तगी पैसा कंट्रीब्यूट याम तौंगमद्रगसु अतै स्कीम मयामदुना हुजि प्रोजेक्ट मयामजिने इंप्लीमेंट चमानानि इंडिया गी ओइबा सर्व शिक्षा विज्ञान खंगदे अम खंगदे तौरकांदा मणिपुर ना कई 7 पे की मतंग लाकन सिदना मणिपुर ना खतोगा कैदोइ थमदुइनो मसिदा मणिपुर खतोगा थमम थोकते अदुगा मसिगी पैसा अवाट अपा करिग्रा हाइबेसि इंडिया गवर्नमेंट ना मखोइगी हुजुजी पाले बीजे गवर्नमेंट ना मयामना दुम उनेरवा ngakतनी अखोइ सोशल मीडिया दा नेटवर्क ता लुपा करोड़ क्या पब्लिसिटी दा क्या थादरी कैदोरी है अखोइ अदुम सही खुदिंगी सी अखोइ थेंगरेवा ngakतनी अदोम द मयाम अमा थाददना करोड़ मयाम अमा मांगन बाइगद्र मांगन द बाइगद्र मदुदि अइना हाइरु यात्रे अदोम दरि तौरगा सोमना कंद मणिपुर की 7 पे सी इंप्लीमेंट तौबसि द मणिपुर सरकार ना अमु तंगना बाइ जुदि इंडिया गवर्नमेंट तंगना मोई मथौने अखोइ नते न खल्ले अखोइ एम्प्लॉई सिंग आई वखलदा मंदे अखोइ दी अखोइ लेरि पोचे मरम चारे सेंटर की ओइना पानबा होग्रे सेंटर की दुकान हाइबमा स्टेट की दुकान हाइबमा दुकान अनी थंब नते गाड़ी तोखाई ना बस तोखाई चेन बनते जब मानहन बिरो अखोइ सो ना हायर को पोचे या मरम चा पोट अमनी मसिदा इंडिया गवर्नमेंट ना
मसे चप चाना मसे मोय कंसीडर तौरकांदा करीदे कमाइन तौगदगे हेबदुदी मखोय डिसीजन तौगदबनी आई मोतदे आइबु मसे आई हाइपोथेसिस ने भावना साबनी सु ngai थमगा हयेंग इलेक्शन ngai माले 2019 गी इलेक्शन में आलॉक थोके गैना वोट फंगना बाइना अदवाइदा अदुसु ओइदबसु याई ओइबसु याई इगी प्रिजुम्सन नि हाइदि पोट खुदिमक थे तौरिबा खुदिबा पालिबा बीजेपी सरकार तौरि खुदिमक थे लोई इलेक्शन ओरिएंटेड ओयब इलेक्शन ग मरी लोई लेनहन बदों तौय सुम गाइखो नोइदु गाइखो सुम तौहन गिजि कोलन गिजि थमसि अदुना हयेंग मया अदुना पिसि मदुदा वोट बैंक अमा सागा सिगन तौबरगा इन चिंगनबसु लै अदुना सिगी पोट सिदा थम्बि पोट सिदैदा अखोइगी कनो हुजि लैरिबा सिस्टम सिदि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट गा इदुगी पोटा अखोइदा येंब्रा अखोइगी स्टेट सिदैदा अदो करिगुबा करि पॉलिसी ngasai वोट बैंक के करिगे इलेक्शन में आरा तौबगी मसिगा अखोइगी मीगी चखाउगा राजनीति का समनन बाहाइदारे समझे समनै रदुदा पॉलिटिक्स तो करम राजनीति न इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का चखाउगा समनहलगा सानरपा राजनीति तौरकान एडमिनिस्ट्रेटर ओइरैनि लेसर ओइरैनि आइन सेमैनि लोइनमक याजै अदुबु मियामगी ओइ पोतदी चखाउगा मै लेना पोतदी अखोइ करिगुमदसु सिगुम पोतदे सानरोइदबनि वफमजै थमजनिंग ओके तसांतुम द लाक्सबसे ब्रेक एमतुंग लाक्सगे तसांतुम ब्रेक की मतुंग दा इम्पैक्ट न्यूज के एजेंडा मणिपुर येंबिरिबा पुनमुख खेफमदा थुना पुदुना लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुना लेबियो ब्रेक की मतुंग दा येंबिरिबा पुनमुखपु अमकन तराम नोक्सदे तसांतुम त्रिपुरा की इलेक्शन से ममांग इनोंग नोंग पांगथोकिबदुने सरकार सेमखरे बीजेपी ने लुसिंगबा अदुगा यस बिफोर द इलेक्शन विजन डॉक्यूमेंट दा 7 पे कमीशन पीनेना adum commit tawi aduga at the same time during the campaign center ki BJP leadership na so dum 7 pe p ni na kana lawi vote kare BJP luching ba sarkar semi state cabinet ihan number phami 7 pe p ren decide tawi employees yang pan harawi yes 2017 ni Manipur election da so BJP na before the election vision document da yaur kana 7 pe commission p ne na thami तो वो पीबदी हुई पुक्ति गमद्री त्रिपुरा की पीगी विजन स्वाइद खर खुरम खुसोंदी माले आई हाना थमजरबनी लाक्चनी वफमदी कमिटमेंट से तोइन पन्नरमनिना कमिटमेंट थमगिबनी सही सरकार पाइब सही मंगा की टेनर ने स्वाइद पांथोप गांगीबा कमिटमेंट तौगी वफम सिंग पांथोप सिसु टाइम लिमिटेशन वैलिडिटी लेगद्रा कमिटमेंट से सही मंगा आमदे चतौजालासिनी सम सम नारकांदा सही मंगाई मनुंग द पीरदी अदुम कमिटमेंट गाइना लोबु याबरा नत्रगा इमीडिएटली कमिटमेंट दुंगा खदमनी का हाइबा लेबरा सिनी यस मतम अदि मागी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पुदि ख चौरम बे मदम मतम ख लरगसु वंस मान वासक खरबनिना वासक की बासी हम रूप जाने मतंग दा अदि मणिपुर करोड़ लिसिंग कुंथ्रा पीने जो थाजरक्तब याय ममांग दा होय नितिन गडकरी ना करोड़ लिसिंग कुनिथोय मणिपुर लंबी की सेमना बायना मदु चाउन लंबी दा थेलिना 22000 करोड़ मणिपुर की लंबी सेमना बायना कछु कछु उरक्तमनिना फाइन तो एसमसी मोय की तो ब्रास आदा दिल्ली दा फमी से मोय गा की पंगाय हाइब्रा हाइना मान खनग्रगदि हुजी इवन सिंगना फरोइने बनान प्राइम मिनिस्टर इम्फाल लामगा 30,000 crore and हंजन हाइबदु कोई कछु वखलदा होजी माना इलेक्शन ममांगदा 7 पे पीनी हारगा सुम पिरक्तरमनिना एट्स अदुदि मा जे मोइसे गाकी पंगाय हाइबजाला हदि ngang थोकि वादु गाक्तबा मसी मादु मागी क्रेडिबिलिटी हाइतारे मोंदा प्रजाना थमम थाजबा हदि सेंटर द लेबा मणिपुर लेबा बीजेपी से मीना थाजबा वालागदि प्रजा की कोऑपरेशन दु लेरो प्रजा की कोऑपरेशन दु वालागदि गवर्नमेंट सी कछु अफब गवर्नमेंट दु ओइरोइदरिमिनि प्रजा की याका यंगा थबक तौबा हदि प्रजा याका हाइबु लोरम एंटायर पीपल ऑफ मणिपुर सिना पामे एन हाइरे ना हाइ पारे अदुगदि पीब तारे मदु पीद्रगदि मोइसी एकदम मोइसी पंगांगांग बजानी वोट फंगना बायना अदुम चखरगदि प्रजा की कॉन्फिडेंस तो मांगखि बाइसी मदु फरोय मतुंगदा मोइना वासकपदा हदि बोरा सिदि चहि मंगा खुदिं तौदोरिमिनि दो अदुना वासकपदा एस मोइसे पंगा हाजिन बजानी हाइना खनखिबजु लेरगदि मदु फरोय अदुना हुजी 7 पे हाइसी इंडिया दा स्टेट अहुम मरी दा गायरमने बा फंगदबा मोइ फंगदि याम खुदोंग चादबा अदु बलम गातने अखोइ सिदि मणिपुर सिदि ममांग दाइना इवन प्लानिंग कमीशन की मोंटिक्स आलुवाले दा हंगुकांदा नंग काइदिनो आई मणिपुर देनि अस नदि यू आर नेबरिंग विद दी प्रॉस्पेरस कोइना कितंग नै प्लानिंग सोइबननि प्रॉस्पेरस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंगा युनो न लेबा सिदि इवन सेंटर की याका यंगद्रबावदा कोइना पॉलिसी प्लानिंग फन तौरगदि मणिपुर से पैसा याम पाइबल लंबो ओयानी काय मोन खो हाइरिने अदुंबा सेंटर सु अदमाइ यंगजानि ममदि मणिपुर हाइसिका तोपा हजिकी सेंट्रल पे फंगद्रिबा कुरम हारगा
kari Mizoram ka hero Meghalaya hero Manipur ka yang nabde wakal dari Manipur sini amna thagwang brain pa ba di Manipur to iba national games ka jeta to line siliba matam du da ko sin kanda sam machan hari ni as paisa nahi en kumai ni kai no asang mo paisa pai ro Manipur line sin do mo yusin muri sin gra ko ar Manipur ji thagam ne ba dai da mo thagam mo riba lam sina hujiki tolo pda na irang to ga ja top mapan gi khabar da kai da yaura ga di ru mu akoi tolo si phang da kanggu da di tolo ka se dum thang de tolo ji kai no khang de akoi aru su adum bru khabar yaura ga di akoi lam ji gi macha moina ikai do akoi no power ne es tolo bu pingam da lam du ni ne na ko aduna sumba me am ji yang kai di hujiki mo gi employee na tal yu demand kari da soli bino center de niru ga phanga da adu se da niru so backing ball akoi chalaga niru ro nang gi tok dra ga de akoi da noi da lei bo ko me ni sis main haire akoi da loi akoi party se as a whole loi short ka dore haire na chalu bada finance minister Arun Jaitley da haina rugera natraga prime minister da high level timum chala haina rugera natraga di sum leibak mai irang hau thamaga edi tolo wang khat pai chu kana bu chu phang da ba ko dan akoi se phang da bane tolo ba je kaino khang da ba kang ne akoi se wa dore means moi gi ji ki kariba ji ki kari ko ji financial ya ba kai ga ase da thabak surak ta ga di loina ma akoi si ojagi paisa puthok pusin bu ro ama bu ro khoi jodum phange moi dagi benefit ai sana phang jodra ga su employee nang helpful oi ba employee nang mateng pa ka ni aduna masum ma me am ji ga kara de ki no ma paisa bai hook or cook adai ni garan tra state ki resources kara da thadari ge ri ga ji lebak iran hon ga nu hai tare pi na na ngam ga di khona ro hai tare ji kenmen hai tare Manipur ji leiba BJP led government ji kenmen ni ji chala ga district nam ja lauk thoi ba तो financial system में hundreds crores एक लाख तो एक अब 1000 यूरो मनी को then prime minister से लाख तो इसमें लाख तो पसी तारी बनी ना कोई वकंडा पैसा लेती है बसिम दी कई तंग कोई दा कितंग थाजे बवाले है तारे मान चीफ मिनिस्टर चला लाख तो पदी ngami बनी ना अब तो लो पिथों ना बा होना बसी दी होना रो है तारे ना ये ओके उधर प्रोजेक्ट मरुन हजिक लाइक से सरकार की साइट दी उसे हाईवे सरकार की स्टेट गवर्नमेंट की पैसा लेती कितंग मतंग चाबो वाले अदुना मतंग खरा ngaiko piro hai babukti nate हाईवे वफम दुनिया जीएससी की ओजा पुरुजित जीएससी की मुहूर्त नते जीएससी ने मुहाइरिसना डिमांड ऑलमोस्ट सब मानरमने जीएससी की तांकर को सबतंग पुछंजरके मदु जीएससी ने हरिसे मतमम लेपियो चप चाबा मतमम लेपियो पिगिनी हाइबगी येस अखोय सेजवा स्ट्राइक से विड्रॉ तो गायबने ओजा पुरुजित कई हाइबनी ओजा पुरुजित अदुगे सेम लाइन दु थंबिदोरिब्रा नत्रकना मतम खरा ngaiko हाइबो पोसे स्टिल ngaइबे याबि फिल्म दु ओरिब्रा नत्रका ngaइबे आदबा मतम यम ngaइरे हेंदोखरे हाइबिनिंब्रा नत्रका मतम खरा लेपियो जीएससी ने हाइ मतम लेपियो अखोय स्ट्राइक हेंदोक के हाइबसे स्वाइ से कमाई उबिगे ए हाइजेके too much is always bad edo idea ngaibo हाइबकी पोचे too much ओइरा बने अदुगी मदि का हेला बने हेलको की पोचे कोनी स्टेजेस मैम दा कोई ngaine la bane du ngaibagi beyond limit चटखरबनिना मसी आइदि अतैगी स्टेट तमरगिबो मयाम सिंग मणिपुर लेरिबो सेनेरो जिगा खेनबगी पोची लेरकपसिदा मदुगी पेन दबनु हेलकपना मसी this will be the last resort I have report lakadurine and second kenosida koi April lagi hawgodori poche masida koi gi heart weriba heart sina palsi lepa ganda di lune sirakane atugi pori secretary erokadori ni then essential services mayam medical gi natragi isingi water gi natragi engineering departments mayam singi lune eroko matamda no totally the government will be paralyzed atugi potu le ganda hekta chathara koi potu em phajaro edunga yamna koina proactively or congenially cooperatively aduga yamna phajana koina good feel ta lotion madu phagani khali aduga sagi implementation to bagi order thokpa natraga agreement to gi potchi mathau ta de masidi edu koi one sort of koi ki amtang khukaping nu kapadu lotion me upon table da within it takes only 1 minute to change your life in habitu minute ama khakdangi poni minute ama khakdangi pochi ta decision logi mikutu do poni okay decision logi report to the other then order will be issued within 2 or 3 hours issue to live poni city matter of kind of native aduna machi adum yam line so to way agani whatever koi state ki financial resource haigera position haigera madu current haigera hai ponu si center da koina kana haigera kana pressure bigger it depends totally on the base of koi government in a government pressure biba adu pursuance to wa
ꯄꯔꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯔꯩꯕ ꯁꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯅ 7Pꯁꯦ since 2016 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯁ ꯈꯔꯗꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯗꯤꯁꯄꯦꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯁꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏꯕꯜ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯛꯆꯨꯝ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, employees tamo Hareshwar Goswami employees ngasai ke haitare yang khorang khokchau narakpa 7P sigi matang thi kan de ban si joy strike ki kari film lakpa duga yes praja warakpa employee waba praja waba su adum penoni dum khoi ke haitare damo adum thangna cham indaba ngaktani swaida opposition gi role se kari leibam thui yes house ka da pukhat pasing khara pukhat ki bade dum taja tadab dinate natabada swaida mapanda ka da top sing role sing legadra natragana congress su 2016 gi mate kharadi सरकार पाइरमिना अद्वाइदसु पिरमदबदुना मरम मरकांदा ओपोजिशन की ओइना कन्ना लॉबदुसु 7P मतंगदा खितंग हैंडिकैप ओइब्रा सिनि तंग सी हुजिक की वहुंदु लाक्तंगे दे पॉइंट अमन द थमजोगे आमदा हुजिक सोइदना पीनी ऐसे कोई दुकान दगा थेना बाकी दी हयेंग गाइनाबो बाकी दी हयेंग हयेंग सोना लाक्तबदो अदु तोंगुदुना नंगी हेंगसिबु कई निमित्तनो अदु कई निमित्तनो हाबि क्वेश्चन जु लैब्राना खाली अदु अमना हुजिक ऑनरेबल सीएमना सोइदना पीनी हाइबसे सी अखोइगी होगिबा 2018-19 के बजट सेशन ददी ऑनरेबल डिप्टी सीएम ना हाइगिबदा 7P will be possible only after the arrival of the 15th finance commission and already amsu dum leiriyo sumna kana choidana thuna pi choidana pini pi haibachina hujiki dui matung da pi duira hai how to thonggi poni ko adu ngasai gi 15th finance commission la matung da pi ni haibi yam clear oina khangan ma mayek singna government side te shu amana 15 finance commission larkan da pi adui matung da pi ni hai amana soidana pi ni hai sigi contradiction mayam ga ju dum akhoi dum thengnai aduga ani su bada amana hujik leiriba akhoi pay commission je mamang da ge yam sanga de haijara roi first pay commission ji 1956 ni if I am not mistaken aduga second pay leire third pay leire fourth leire fifth leire sixth leire chai manga khudingi chai manga gi wa leite mai darkar leiba committee me semi ba ko committee sina sem ba yare matam ji ore price ha mai GDP gi kani gi mayam ma yengom gadang thale yo pur chai tara tara ni ire ko na do 56 ta sidai da 756 ta 57 da amuk tawgi bagi pot ka su dum khara dum mamang da di aho boya dai oibna su oibi ai khar su dum leigi aduga marak ta kitang discrepancy khara matam ju dum leigi bu su khara yawi sidai da adura aina thamjaningi di ai gi records na hoi Purujit noina khangwana di helani si line si da di adura aina haijaningi poti asuk yamba pay commission mayam je Manipur gi su phangna pi dana lakhar kanda hojik center da BJP na मखौ पोंग लाउदना स्कीम मयाम लौथोक्तना हुजी अखोगी मरुपना हाइबिगी बदुनी सनातोंबना लाउदि पंगलाउद लाउइ करोड़ अनि पिनी चंगा पिनी करोड़ की स्कीम मयाम जे अदुम खंगे तामो स्कीम मयाम लाउ लेरे लाउदना लेरगा सुना गदना पैसा लेती है पोचे हानगी दा पैसा लेते पाउन निपाम चाइ मतम ममांग अदु अदा अदुइ मतम मयाम दुना कमाइ पिगिनो सिनी होजिक 7P कमीशन 7P सिखतरबा मणिपुर दा थुंगरी जे ममांगी फास्ट तगी ना 6 बॉक्सी मणिपुर दे इंप्लीमेंट तौगी दबरा आई आइना थमजनिंग मसे अमगे मगी वानतबदनी को अदुगा 7P लाकांदना कई दमक्ता सी क्वेश्चन से अराइज तो इनो पैसा लेब लेतबगी ममांगी पे कमीशन पेरेट मयाम से पैसा लेगी दबरा थमजनिंग हुजिक तौरी पोट सिदी गवर्नमेंट तौगी आई हाइजवगे खरे हेमन बाइगद्रा अखोई मयाम द उच्चाइबा खुदम ओइना nga phaba nupa amada akoina nga da ka leiba amada nungti gi nga pira mateng pira aigi dum oidan leiba aduga adugi mahutta mayam na hinai sidi nga da ka lei mi dura nga phaba tambiu ma tajagi na bai bado so tharba singi temba atai tang du sorok pa mi ara dama mayam role opposition aduga congress su mate khardi leram da 2016 2017 march ta election togibni swaida pitokpa ngamam da basisu pitokpa ngamam dur maram orakanda yam ka han lawbu ngamagi sakti leitabra regarding this 7P commission sigi peresi da khoi yam kanna work out togdana haibadi si amamam pi na hon matam khargari changi hujiki sarkar chahi complete oigre celebrate togre apung pura phagre matam pi lai nga sayu khoi Purujit na thambigi buduni matam pidana labane ahan magi na chaumri adu choisri sondri tha taru phadi sum tawrameba hujikti chahi suraga chahi manga phadri amu hairaka doibra
ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯈꯔꯗ ꯆꯍꯤ 5 ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤ 3 ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯗꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯩ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯤꯅꯦꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯧꯊꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥ 3ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ओके तदुबा हुजिक लाइबा वफमसे यस ngसाइगी करिम कांदा स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर नसु फोंदोक तबदि नते ओजा प्रोजेक्ट थबिबदनि मदुदि 15 फाइनेंस की कनोसी हेक लाक्तगेदि स्वाइसि ngaibam changbai फियम दुनि अदुना ngaibagi लिमिटेशन से तामोसन तोमा कमाइन थबिनिंगे अदुगा प्लस करिम कांदा ngसाइ ओजा प्रोजेक्ट थम्बि मदुदि 31 मार्च से फाइनेंशियल ईयर की करी यामना चिनबा मतमनिना सि जो एक्सट्रैक्ट हेक चंगजनबि पेसिसु खितंग हाथु ब्रा नत्रगना स्वाइगी पोसी कमाइन थम्बि सरकार की साइट ने करी गवर्नमेंट होनिंगे अदुगा यस एम्प्लॉय की साइट तगिना करी फिल्म द लानिंगे है खितंग सजेशन अमतंग थम्बियुसनि डिले सी डेंजरस वे है तारेने तसेंगना मोय सुम सिजवाक तोरमबदगी मखल मोदी निंग बकायर बाय तारे एग्रीफ मोजी निंग बकायर ngaतनी निंग बकाय बासी मखल से एंग्री एंड फियरलेस है वरे ममांगदा एंग्री एंड स्केयर एड हारमोने को वे कश्मीर दा एंग्री एंड स्केयर और में कश्मीर से होजिने एंग्री एंड फियरलेस मोजी एंग्री जो और फियरलेस ओय कलो दो जा तोरकने बा जा तोरकाइसी मधुगी डिस्ट्रक्शन मधु वंटन कदु मैम यामी हन दुगी वखल साजलगा अकाई बदु याम चलगा कना मांगे मणिपुर मांगे अदुना येंगदी क्रमाइन तोरगा मोइसी आदि पीबा ngамनियन पारि एम्प्लॉय मैम नदी पीबा ngамनियन पारिबनिना मारा विथ बेगिंग बॉल आर चलोगा दु चलगा पैसा निरुगेरा सेंटर की सपोर्ट दरकार ले हाइगेरा कोई रिसोर्सेस सी लेतमनिना और करी आर्गुमेंट तौरगा मरु पीद्रगदी स्टेट अमा टर्मोइल हारोने पुंचाई चाइरगा लेरगा मसी एम्प्लॉय मैम दा दुगी माइंड मदुगी खोंथांग दुबो यरंगदरा काइसो दुम चिंगनाबदी फॉरम दी मोइना येथो सुम लाइबनिना बा येथोगा लापो मीन्स हुजिक मोइ फेयरलेस हाइदु चंग्रदी आमदना एंग्री ओरगा किजे सरकार न कदो पे हेवी मोंगदा लेरमगदी फबा हुजिना मु एंग्री एंड फेयरलेस ओरदी फेयरलेस है जुरी साथीने साथीदी थोंगायबा खोकायबा जा सु तोरप यायबा ममदी फानिंग फाजौ अदु तोना नोय तौनिंग के तौजरसु न तौरादी वायम कायबनिना खंगदे अदुना लेबा इरांग लेबा टर्मोइल लेबदी पामदे आइदी कोदी शांति पामबा मी मखलमने खोइसे लेबा इरांग पामदे अदुना जानबा नेगोशिएटिंग टेबल दा मोइसे कौरो अदुगा मोइदा मतम दो क्रमाइन तोरगा पि तानारो मगल खोइना पिबा ngamdisi कइगिनो नोन एक्सपेक्ट तोइजु कइनो आई मतम खा येंगरा अदु तोगरा अदुगा लेबा के इरांग तो हलनु हाय तारे लेबा तो इरांग तोरगा कोइ हाइसिने कोइ लोइनमो वारगा मणिपुर मांगे अदुना मसी आइगी वखलददी पिननबा याम थुना हाई लेवल टीम अमा कोइ यूनियन गवर्नमेंट अरुण जेटली न करी हरके दुतासी देन प्राइम मिनिस्टर न करी हरके सुतासी सपोर्ट उदरगे आर पाली गवर्नमेंट दो मोद त्रिपुरा ददी बीजेपी लाय हराउदना आइदि हारिमने नरेंद्र मोदी जी मि लाय रखंदिने त्रिपुरा दमा निफुतरे कानी जे त्रिपुरा की मोगी निफुतरे 47 प्लस कानी जे मै त्रिपुरा की बीजेपी प्रेसिडेंट मा है बीजेपी प्रेसिडेंट दमाना क्या कानी हंगे 32 प्लस सारा खुम्बा नो 47 प्लस है खुमे अदुदि मदी इलेक्शन दरी याम ngau dong toy adogadi nana pidragadi nana yam pamjaiba बीजेपी दो 2019 ajo hayang kitanga re koi manipur gi ani je sogladi ha agi hujiti बीजेपी si NDA si almost kaira gumbane center dadi adna chung kasal anu mai mi yam dire street ne man yam darkar lebne MP se ani simu manga di mai chani hundrom doi du yongam magic figure du yongam dradi sokadori bunina adongi line da argument torugera natragana natragadi koi BJP si yararoi na koi lok sabha da mi ani tharapadi ngamroi na ji entire employee lakhina my family me andura voter manga di lerangone mo adom chakrona lok sabha election sol kadori bunai ba na khangde adom political ga dum line da chakera kai chakega pinanam hono hai tara idi ओके ओजा प्रोजेक्ट लोशलक पुसे मरोना सरकार न हाय पशालेते मतम खर ngayu piro habdinate सुजन पीगने habni
एम्प्लॉय साइड ते हैरिसना मतम थाबियु हैबनी सम सम नारे कांदा थुनो पिथोपियो लोगो याबो मतम दि लोगो हैबनी अनि सिगे तरस से स्टिल वाडी सानबो याबगी रूमम दि स्टिल लेरेने खनबिब्रा कमाइन खनबे सोइदन लेगनी अदु पैसा लेतबगी लेमनि स्कुइस मा कोइ फाइदे ताजनिंग दम पोट ओय पृथ्वी दे पैसा लेतबा मत लेते आइदे वा रिवर कोगी वर्ल्ड कनो के फंडिंग एजेंसी मयाम लेबा कदाय कदाय कोगी मदुगी एप्लीकेबिलिटी मदुगी फेसिबिलिटी की पोचे फसना मदु पॉइंट आउट तोरगा फिगर आउट तोरगा लोइ थोक दो ngатनिदा अखोइ दे हम सिंसिरिटी म ऑनेस्टी म चंगे इन गवर्नेंस हम थमोइ सेंगना कथोप म यावना तोबा को पगे अदुना ngasai ge खोगे ऑनरेबल डिप्यूटी सेम खोगी फाइनेंस फॉर फ्लो फाइल बिसनगा पैसा लेदि खोते गानगा सट हाइदो बको मसिगी हम कन्ना एक्सरसाइज तौदबा दे बीजेपी की पोर्टर कदी ने इगी बको हाइबगी पोर्ट क लोइना काउथोकर थैदो खरगा एकता ngang ma ne pagang na ngang magi poche akogi hypocrisy haigada kari haitare sigumogi poche ko yam pamde adu yam ideal oiba governance ama establish to pami and we do not want to have any struggle against the government adu yam na chathara iba development gi kari gi tori mayam sinda ko su adu cooperation pidna government gi machinery we na tori ba ngatani adu masigi poche yam streamline to homoju pami adu ga at earliest possible la nan Honorable Chief Minister having at earliest tawni na haibu report to the real interpretation the real action da akoi kano singchi interpret to we na ba mana akoi humble appeal to the baglo na to all employees and teachers workers all together business by ampunamak to high report sima kitang alert na laibiraga akoi social change haigedra asigu mogi report sida kara lakna na ba gi akoi miyeng odro to Okay, oja Purujit aduga tamo Sanatomba aduga tamo Hareshwar Goswami ngase impact tibgi studio lakbiba ngase ki agenda Manipur se makung phamle dosela kuti kai khonu jiru guest of moko amu kana thagache ngase ki damak ta impact news agenda Manipur ma tang solution tanda role adu blandum se tholi ba thodo wathok kya gi marik chumba report ke damak impact news miheng ta dun lebiyo